May buntag guys, kami di ay Kamigen Vines. Amo ning bag-o nga channel o new page. Nginaot mi sa mga videos nga inyong suportahan, mga kabuang, mga entertaining mga videos. O daghang salamat kung inyo ming suportahan. For today's video di ay among buhaton. For today's video din namo karon guys no. Nami mga words nga mga Bisaya diri. I-translate namo ni sa English word. So ang dili makatubag guys, simpre na ginay consequence. So katong dili makatubag sa English nga among i-translate. So nara mong consequence guys. So nami harina dire. Pasok. Harina na may kaldero. So nara mong kaldero guys. So mo ni taplak sa mong nangunya. So Let's go. do this. Let's go! Okay. Okay guys, morning unang pangutana. Kinahanglan inyo ni English na. Unsay pasabot nimo? Kasi pasabot nimo. What do you mean? Correct. Next. Pasensya kayo amigo. Sorry, my One. friend. Two, I'm dili. sorry, my friend. Correct. Ang sunod na pangutana, libre ka ugma. Are you vacant for tomorrow? Pwede, correct. Unsaon ako pagtabang nimo? I will help you. 1, 2, 3, 4, 5. Rumo. Okay. Unsaon ako pagtabang nimo? How can help you? 1. Dili, sayop. 2, 3, How can I help 4. Sakto man gutuya ha. Okay. Next question. Oh. How can help you? Ayong gabi, angkol. I help you? 1, 2, No. 3, 4, 5. Mamamatay ni. Maayong gabi, angkol. 1, 2, Good evening, 3, sir. 4, It was at this moment that he knew. He fucked up. 5. Maayong gabi, angkol. To. Uncle. Correct. Maayong pagkita nimo. To. Good to see you. Correct. Gigugma ko ang akong mama. 1. I love To. my mother. Correct. Kumusta ka? 1, 2, 3, 4, 5. Kali. Dua ka mo, dua. Sige. Kamusta ka? 2, 3, 4, 5. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Kumusta ka? 1. 2, How are you? correct. Okay ra ko. 1, 2, I'm okay. Okay ka? I'm okay. pwede ra. Sa in English sa Jacob Lubot. Dakog lubot. Big ass. Correct. Sa in English sa buak. 1, 2, Crap. correct. Say
In English sa ubo. 1, 2, 3, 4, 5. Say in English sa ubo. 1, 2, 3. Lagi, hindi ka cancer. Say in English sa ubo. Ubo. Cough. Correct. Pogi nito. Say in English sa dakog mata. Big eyes. Correct. Say in English sa alingagngag. 1, 2, 3, 4, 5. Say in English sa alingagngag. What's up guys? So naman namong challenge ang English translation challenge. So shout out sa kanila ni Volkswagen TV, Junbox TV. So guys, follow mong page kami Gimbay. Shoutout ko ni Bibis. Shoutout ko ni Sardings. Pugi Boys. Kaon kayo dyan guys. So what's up guys? Shout out ko sa mga gipangbitok diha. Shout out. Shout out sa nag-sponsoran ni Alan Abilio. Please support our channel. Bye-bye.